Qabel is-sajf kien qalilna li l-mewġ qiegħed fil-baħar u li xtaq li hu igawdi s-sajf. Issa, waqt li kien intervistat fuq ix-Xandir Nazzjonali, il-Prim Ministru Robert Abela qalilna li jixtieq igawdi l-milied. Noqogħdu nbeżżaw bit-tieni mewġa, mhux it-tieni mewġa. L-aħjar ħaġa li jistgħu jagħmlu nies imorru l-baħar u jgawdu l-baħar. Hemm dal-entużjażmu anke jien nixtieq niċċelebraħ il-milied, imma irridu naraw ukoll li ma nagħmlux żbalji fl-aħħar tat-tellieqa jew lejn l-aħħar tat-tellieqa illi minħabba dak l-iżbalji ma jirnexxilniex naslu sal-finish line. Issa jiena xi ħadd li nixtieq. Wasalna fl-aħħar tat-tellieqa. Obdu r-regolamenti kollha għaliex ma rridx li tħarbtu lis-sajf. Diskors bħal dan diġà ġibet kritika qawwija fil-konfront ta' Robert Abela ftit ta' xurilu, kummenti li mill-ġdid reġa' għamel din id-darba meta intervistat fil-programm l-erba' fost il-ġimgħa. Meta mistoqsi dwar il-frażi tiegħu tal-mewġ fil-baħar, Robert Abela saħaq li llum għandna sitwazzjoni kompletament differenti mingħajr qatt ma semma li n-numru ta' fatalitajiet qarreb is-60. Bil-miżuri kontinwi li ħadna hekk salvajna ħafna u ħafna u ħafna ħajt. Il-Prim Ministru qal li l-miżuri li salvaw in-nies. Ftit wara li sostna li inut li jagħmel aktar miżuri li n-nies mhux se jżommu magħhom. Għax inut li tagħmel miżuri restrittivi wisq meta inti taf li l-karatteristiċi tal-popolazzjoni tiegħek tal-poplu tiegħek mhux se josservawhom. Waqt li kien intervistat minn Mark Lawrence Zammit, Robert Abela qal li pajjiżna se jkun minn tal-ewwel li jkollu vaċċina, qal li dan se jkun Malta f'Diċembru jew f'Jannar. L-indikazzjonijiet li għandna li lejn l-aħħar ta' Diċembru Jannar ikollna d-disponibilità tal-vaċċin f'Malta. Ħdimna ħafna u ħdimna ħafna biex naraw li jkollna d-disponibilità minn tal-ewwel pajjiżi malli jkun available. Dan jikkontrasta ferm ma' dak li qalet fl-istess ġurnata il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen. The vaccine is not the miraculous event that changes all from one day to the next, but it will take time, and this is important to communicate that early enough, till a vaccine is tested in a way that we say it's effective and safe. We concluded so far 3 advanced purchase agreements for safe and effective vaccines so that they can be available to all member states at the same time on the same conditions. The big numbers of supplies are due to start in April. Intant hekk kif f'pajjiżna l-każi attivi qed javviċinaw l-2000, Robert Abela qal li f'pajjiżna qatt meriqna. Vera konna qed ngħidu. Le, ekonomikament qatt meriqna u qas minn aspett mediku, jiddispeċini ma naqbel xejn miegħek. Kien Kutajar, Net News.